Din hija l-podda numru 579 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu mingħand il-Lapis, Miriam Christine, Red Electric, Trisha Dawn Williams, Philip Vella u Robert G flimkien ma' The Different Minds. Biex nibdew l-lum din mingħand Baġat. Hey, how you been? Just checking in, 'cause I miss you. I'm jealous of the wind that feels your skin, 'cause it has you. And I know that I'm going too fast, but I don't know how to hold back. Don't wanna show that I want this to last. And I never thought I'd say this. No, I never thought I'd say this, but I think about ya. I tell my friends about ya. Don't wanna be without ya. Yeah, I think I like ya. Yeah, I think I like ya. قوليلي كيف سحبتيني، كيف خليتيني ما نشوف غيرك. Yeah, they say that love is blind, but what's to see if you're not there? And I know that I'm going too fast, but I don't know how to hold back. بيفوت يوم ولا يوم لا من غير ما نشتاق. And I never thought I'd say this. No, I never thought I'd say this, but I think about ya. I tell my friends about ya. Don't wanna be without ya. Yeah, I think I like ya. Yeah, I think I like ya. And I wish the summer never ends. أنا وانتي وأحلى صيف. And I wish the summer never ends. 'Cause I think about ya. I fantasize about ya. Don't wanna be without ya. Yeah, I think I like ya. Yeah, I think I like ya. أنا وانتي وأحلى صيف. And I wish the summer never ends. أنا وانتي وأحلى صيف. And I wish the summer never ends. Kif għana, il-tqajna għal-poddadora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 579 f'din is-sensiela llum ftaħnija bil-ġdida ta' Baġat ħalba minn għandu id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com fejn issibu wkoll mhux biss id-dettalji dwar din il-poddata ma wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Et noqorbu għal 600, ma sekem naslu hemm fadal diversi xhur oħra. U bħalissa ċertament illi mhuwiex żmien faċli għal ħadd ħalli ngħiduha kif inhi hux veru. Qed ngħid hekk propju meta qiegħda toħroġ din il-poddata l-ewwel darba f'April ta' l-2020 kulħadd dejjara kif se jagħmel biex jaddatta għas-sitwazzjoni attwali tal-virus tal-korona. U diversi kantanti u mużiċisti u esponenti oħra edin jirreagġixxu għal dan b'modi vari u l-lum san ħarsu lejn uħut minnhom dawn u mhux il-poddata kollha jekk fil-fatt il-ħalba li ftaħna biha mhijiex hekk, imma din li ġej issa se toffrilna mument ta' silenzju minant il-Lapis. Bit-trasmissjoni lokali. Mument ta' silenzju. L-universi kitna biex jitħaħen jifqu jwersqu f'wiċċ is-sema u l-ibħra biex l-ambjent jibda jerġa' jisma' jivverbalizza u kull werqa u siġra tieħu nnifs. Għax fil-kummerċ bdiet tifga bis-sekk kif nersaq lejn il-belt inħoss sens ta' bidla. Il-ġens qed jibsa, ix-xemx qed tifraħ, stenna
Isma' issa ninsab bej ferħa u bikja, xbej kuntent u bej nixtieq li ngawdi magħkom dan it-temp mill-isbaħ. Għalissa ħajjitna tgerfxet, però rrid li nenfasizza biex nistempħu u nitalmu minn dan il-mument ta' fixkla, kemm nosservaw x'qed jiġri, niftħu l-menti tikka, għal ftit inwarbu l-mentalità materjalistika. Naġixxu ftit differenti issa u nieħdu ħsieb iktar il-xulxin, il-gżiritna u speċjalment saħħitna. Is-siġri nerġgħu niltaqgħu kif il-maltemp jispiċċa, inkomplu triqitna l-koll li tfid u l-mixja terġa' tibda. Mument ta' silenzju hemmhekk mela minant il-lapes, waħda minn diversi riflessjonijiet marbutin ma' s-sitwazzjoni attwali li qed ngħixu fiha fir-rebbija tal-2020 u xi ħaġa li tidher li saddum ftit mhux ħażin. Hemm min minflok qiegħed jirrekordja materjal ġdid qiegħed jara kif anke jadatta materjal li għandu diġà fir-repertorju tiegħu ma' dak biex jorbtu ma' dak li għaddej bħalissa. U hekk għamlet fil-fatt Miriam Christine fl-album tagħha li ħareġ is-sena li għaddiet li jismu Dil-Mara, minnu smajna diġà xi żewġ siltiet jew tlieta oħra anke f'din is-sensiela ta' poddati. Hemm silta illi hija adattata ferm għal dawn il-ġranet u għalhekk propju kien hekk illi Miriam Christine għażlet illi tippreżentaha anke permezz ta' dan il-video li se naraw anke permezz tal-poddata llum. Is-silta ta' Miriam Christine jisimha Kuraġġ. Kull meta tħoss it-tama f'ħajtek qiegħda tnin, meta l-ħolma ttir, dal-ma tara biss fuq il-ġejjin. Kull meta taħseb li l-ħajja hija mrar, hemm fil-fond tal-qalb tmut bil-mod il-mod ixrara nar. Għattaqta qalbek meta kbar u massisin jgħaddu dawn il-jiem, ftakar li jimbissi tid-destin. La 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 la. Kuraġġ ħabib imħabba hemm għalik, hemm jum sabiħ li qiegħed Kuraġġ hemmhekk mela minant Miriam Christine. U permezz ta' din il-poddata ta' ToniSant.com tajb infakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri ToniSant.com. Hemm ukoll modi oħra kif issibuni, il-modi ovvji li tistgħu timmaġinaw bħal Facebook, il-Twitter, l-Instagram, il-YouTube, issibuni hemmhekk dejjem, però nil-modi preferiti tiegħi jibqa' ToniSant.com.
Konna qegħdin ngħidu dwar ir-reazzjonijiet permezz tal-xena tal-mużika jew fix-xena tal-mużika aktar minn kollox permezz ta' kanzunetti u materjali ieħor illi huma reazzjonijiet għal dak li għaddej fir-rebbija ta' l-2020 minħabba din is-sitwazzjoni li ninsabu il-kol fiha. U fost ir-reazzjonijiet ikun hemm manka min jipprova jaħdem permezz ta' teknoloġija biex jibqa' jiltaqa' flimkien għalkemm li niltaqgħu flimkien mhux daqshekk faċli meta jiġi għal dak li huwa wiċċ in wiċċ. U allura hawnhekk eżempju li joġobni ħafna huwa dak li għamlu Red Electric bis-silta mill-album tagħhom Tragic Optimistic illi ħareġ ukoll is-sena li għaddiet l-istess bħal dan li għadna kemm smajna minnu ta' Miriam Christine. Red Electric għamlu verżjoni akustika ta' I Will Be Fine. I was lost, I was adrift, I was running around in circles to see where I could fit, just to see what's going on, wasting time in my prime. I was looking for something new to take home, could say was mine. I was fearing I was maybe fading out. I will be fine. I will be fine in time. I will be fine. Oh, I will be fine. I was caught unaware that people stayed, and so I aimed to give my heart and soul. I thought I was on my own, so I walked on solid ground, heart in place and head aside. But always wanting more. So I told my dad that I found a path. I will be fine. I will be fine in time. I will be fine. Oh,
I Will Be Fine hemmhekk il-verżjoni akustika tal-Red Electric. U fadlinna tnejn oħra minnhom dawn is-siltiet għalkemm fadalli tliet oħra x'indoqqilkom illum. Din li ġejja issa hija mingħand Trisha Dawn Williams illi nafu għal aktar fix-xena tal-mużika kontemporanja u l-mużika serja kif ukoll il-mużika elettronika. Illi mingħand Trisha Dawn Williams se nisimgħu din is-silta li hija għal dak li jgħidulu toy piano. Is-silta jisimha 5 Measures Out. Il-kompożizzjoni ta' Olivia Kiefer hemmhekk bil-interpretazzjoni ta' Trisha Dawn Williams u l-pjano ġugarell tagħha hemmhekk il-silta 5 Measures Out. Tajjeb hawnhekk illi qabel ngħaddu għas-silta li jmiss infakarkom ukoll illi għandna rabta mal-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Huwa propju permezz ta' l-M3P li qegħdin inżommu d-dettalji ta' dawn is-siltiet kollha li qegħdin jinħarġu bħalissa minn Malta bħala reazzjoni għal din il-pandemija li għandha x'taqsam mal-korona u mal-Covid u ma dan kollu illi qed iżomna id-dar jew inkella qed iżomna ma nistgħux ngħixu l-ħajja tagħna b'mod regolari kif konna drajna ngħixu sissa. m3p.com.mt u Facebook dettalji u anke permezz ta' ToniSant.com hemm link diretta għal paġna li fuqha hemm miġburin dawn is-siltiet hekk kif huma ħerġin u nitlobkom anke tixbdu l-attenzjoni lejn xi oħrajn li forsi anke nkun nista' ninkludi. Waħda li ma jistax jonqos li ninkludu hija dik poeżija li ġiet tradotta mill-oriġinal minn Evarist Bartolo bil-mużika ta' Philip Vella li ħanisimgħu hawnhekk ukoll jinterpreta din is-silta li jisma' Rajt Raġel. Rajt raġel libes l-abjad wajjin taħt xita qawwija u rekkisa tela bil-mod lejn l-artal mimli u ġieħ, mimli l-patija immanke tama. Rajt raġel xieħ it-zappa tela ħafna taraġ u fuq spallejħ l-ġieħ kollu ta' dinja. Rajt raġel miġbur fiskittjaw imqanqal fit-taltjaw jitlob il-maħfra tad-nubiet kollha tal-bnedmin u s-salvazzjoni tagħkom. Raġel qalb il-bnedmin iqum bil-wifqa fuq kulħadd biex jitlob għal kulħadd. Rajt raġel jgħid ħadd ma jsalva waħdu maħniex waħedna jekk nemmnu f'Alla u s-salvazzjoni tiegħu
Rajt raġel li milt nedmin l-okra kollha tad-dinja żgur se jsalva għax emmen u jibqa' jemmen. Għal-dejjem Rajt raġel hemmhekk mela minant Filip Vella. Tkompli tqarribna lejn tmiem il-poddata tagħna llum imma xtaqt li nagħlaq xi ħaġa illi mhijiex direttament marbuta ma' dan kollu għalkemm hemm min forsi anke jista' jinterpreta l-isem ta' din il-kanzunetta bħala xi ħaġa wkoll li għandha x'taqsam. Solla. Illum għandna ġdida minant Robert G and the Different Minds, rekordjata bil-produzzjoni ta' Charlie Muscat il-Paletti u fil-fatt jienu li ġibidli l-attenzjoni għaliha. Din hija s-silta A Reason to Live. People you see every day in the tube, they all have a story under the hood, all have a life, no digits, no files. Some of them walk as if their time flies. A reason to smile, a reason to love, a reason for life, a reason to live. Fake stars and lipstick seems to make it for a while. Living this trend again for me another life. Emotional education to the children and the young people. Don't get caught on this spiral of boredom. Look after your freedom. You don't have the time of your life. You don't have the time of your life. Feel the fire. People are real and it's hard to move on. That's how it goes. You go high to go low. Don't give it up when you're down. It's okay. Try not to be a fake. Build your own flow. A reason to smile. A reason to love. A reason for life. A reason to live. Fake stars and lipstick seems to make it for a while. Living this trend again, there'll be another life. Emotional education to the children and the young people. Don't get caught on the spiral of boredom. Look after your freedom. You don't have the time of your life. 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 Feel the fire. U A Reason to Live minant Robert G and the Different Minds għana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant.
Jena nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra ħudu ssib tagħkom fuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.